Kršenje ugovora je jedna od stvari koju direktor produkcije ne prašta. Velike muzičke zvezde koje danas važe za najpopularniji pevač u regionu, karijeru su započele takmičenjem u zvezdama Granda. Saša Popović i Žika Jakšić zaslužni su za mnoge uspešne izgrađene karijere. Mladi talenti koji su uspjeli da dođu do finala ugovorom su bili vezani za Grand produkciju te su morali da poštuju pravila koje su Popović i Jakšić jasno naglasili na početku. Oni pevači koji su radili na svoju ruku bez prethodne konsultacije sa direktorima bili su kažnjeni raskidom ugovora i nepovratnim napuštanjem u Grand. Jedan od njih je Renato Henz, kojeg je Popović izbacio, a pevač je svojevremeno otkrio zbog čega više ne sarađuju. Henz je bio finalista 3. sezone Zvezda Granda. Nekoliko godina snimao je pesme za ovu diskografsku kuću, a onda je javnost bila šokirana informacijom da je Renato izbačen iz Grand produkcije. Imao sam nastup koji nisam prijavio Saši, a oni su saznali. Ugovori koje Zvezda Granda potpiše s ovom kućom striktni su i bespogovorni, a ja se u ovom slučaju nisam pridržavao tih odredbi, priznao je Renato.